Aurride maiteak, gure bihotz eta fede guztiaz, eskain dizogun umilki jainkoari gure galdeak. Eliza osoarentzat. Aita seindu buru, Jesu Kristoren lekuko sua, ager dadin jenkoaren ganat dereman bidean, egin dezagun otoitz. Baionako Elizarentzat, apezpiku, apez eta laiko, elgarren errespetuan eta amodioan bizi gaitezen, evangelioaren arabera egin dezagun otoitz. Pour que l'Église, dans les difficultés qu'elle traverse, sache reconnaître l'action de l'Esprit Saint qui la purifie et la rend plus conforme au message du Christ, prions le Seigneur. Pour tous les laissés pour compte de la vie, les prisonniers, les torturés, les assassinés, les sans-abri, les sans-logis, pour tous ceux que la vie meurtrit, prions le Seigneur.